Thup banyo ki Jingjia Assam ki Pyrshah ya ki Khristan pau chena ha ka Synshar khatar ga BJP ka Thup san nila sakhi ya ka patrikam ya ka ghar wapsi ka penkala Niam Hindu ya ki belalong Khristan ba ka mana ya ki tribal bom parlong Khristan ban care na ka penkala Niam ha ka Thup briew ya ka report ai training ya ki khot ryndang ha ka Thup lai pasau ka sokar BJP ka perayaan ai tuli di Iingmane Khristan au pada Januari arajar arpulai ki Jingjia ha ki wei ki snam ha ka Christmas snam arajar arpuwei ka kenhun hindut wa kum ka Bhairabkunda kalalai pentut pensange ki jingrakhe Christmas ha keleng ki jala Synshar ka BJP barha Assam ru ki lai penhuri hura badawa sange yak jingrakhe Christmas stories of right-wing groups ki khobor bami na national news kunga NDTV ba ki wei different parts of the country. Akini ki Jingjia ki kulit lo ki don hamta hamrai ki le kom sinyo one file But case no case has been registered just yet. Is from Synshar ki Bhairabkunda ki latur rom sepo Iingmane bat kan Pyrshah ki ngai Hindu ba kan dai bansen banta ki la pasange ya ki jingrakhe buram celebrations at night, forcing hundreds of people from different religions to leave the church premises. gini These Jingjia members ki claim to be briew from jong the ka Bajrang Dal. They stopped Christmas celebrations. Several goons claiming to be from Bhairabkunda. They stormed into a church in Assam, Synshar. They demanded it to be shut down, as Hindus could not take part in the festivities. Ki ongin percaya ke Christmas, agi Khristan can celebrate Christmas. Let Christians celebrate Christmas. But why are others coming here? We are against Hindu boys and girls participating in Christmas functions. All are celebrating Christmas. How will our religion survive? Wei Jingjia ladon lamiru sekiwei kubor keting Pyrshah. Kayak gitu di Bhairabkunda di bentuk ya keting leburong Christmas. Call it a strategy by missionaries. Yang makade gabut jong ke missionary ban perkelan Niam. Apa pernah disembar ulawan kene ke Christian missionary kibun ka ba keteng Christmas Santa Claus baru senam temai. Krok ke jor ya kena ada ke bisna Santa Claus uai jing ai subha jaki baban kring yaki sagane Khristan. Karase apa jantal dalele kanam syai kade. Santa Claus umwan ban ai jing ai subha harai uwan baban kelaniam. Ini berhusiar ya kan ya. Ini persajur ya Santa Claus pada Christmas. Ane gari jami nginam syai kan yang bersan tangga Hindu dua. And now when it comes to the Assam government that has launched the largest ever crackdown in recent times against such activities. Kasokar BJP Assam kalau sang bantu kucing perkhid. Kalau perkhid bahaya kini briew nabar ke foreigners pada sebab ha ke tidak Niam Khristan. Kane kelajia ya ki briew na Bangladesh na Switzerland ban na Germany. Apa ka sarkar kala kem yaki bar kala dain kuna yaki bar kala be no yaki na India. Bagene ke healing session galong tan ban kro ban kejor ya jibril ban kala Niam. All about saying that this was just a normal gathering that was taking place. The BJP has now vowed to continue with the crackdown on illegal conversion activities and also being said in favor of the anti-conversion law to be brought about. Ban perking ban kan ya kade ke pagala Niam. Akalarai ban ra ya kabin ne ka ai ban pagala Niam anti-conversion law hapo Assam. Katto ni Jingjia ha ki stemba mensuah. Ha August ada pratorik August ada Jakarta.
Katto katne mut ki briew ki bret sakawa Bharalu ya stasiun Don Bosco Bakhuid malama mapeniang batli perda dau siam tarung gogoi ha Bharalu muk ha kacing rakhe dap ar spasnem kacing kayo Don Bosco Swa kata nadon ka protes da kanun ABBP rangkat baka Cotton College Union Society bak pendiang ya stasiun Don Bosco Hakara puai teri ujun ke arah jarkan briew Parish ke Bhairabkunda Tezpur Diocese upada Sushil John Soren ulasa mait dau sdie ryndang bat ulama saujun Haka arpau teri ujun arah jarkan diau lale sang ya ke Iingmane Katholik Cathedral jam ka bom kai gau Kelapan pagi ya kata banakal baksa ya ki hus larade ya ka jingbu ya hostia pitch Jingjia kakak kejelek new bank ya Khristan kalapan sangsier ya Khristan om presiden ke Global Council of Indian Christians sajan ke George Bishop menamparampil open pau ba kejelek sang ya ke Cathedral ke Iingmane Katholik kalapan bang ya Khristan bapan ke slai ya ki hal disembah khasang tarik disembah ya kan pra ke Iingmane Katholik St.Thomas Church ba ke Groto Capatoli di Diocese Dibrugarh lale cot le sang ke stasiun Maria Hakroto 8 hab semadan bala pasti yo gading pada ke badan Iingmane ki Jingjia hamne hantai ke kedeu bakini kilami nadu baka BJP ke wana kapor Bishop Thomas Pulopilil ke Bonggai Gau badukli ke United Christian North East Forum bat kiwe ki kubur ya gane ke jingong